kisika kigasha cyo figana ubwo no mundu kwanje wa kabiri ubwo kuramaga nisima rahanga ahabo kudeta wa kabiri Baramajaba baba bebembirwe Lilian Ruteraho RDC wa Kagadi kandi ye ogu yashobora ekimugemeserize kuri batsamaguru ahabo kuba nyowo mwaka gwe kimibirana mubiri unaje gushangana shangana ya RDC President yanyeta yangarura boni kibanchi manisa nanta kusima rahanga nimba nimbiha abo kwa president akata kumanya ngo kugira ngo ndumara wohananga wo kureka kana asime binabe ninko kandi wabe nabinkoze nirahango go undi yo nintamburira nisima nimpereza ekinje mesirizo kuramaga nyoro mu Rwanda rwo kubanza onga eco kubanza no kusima rahanga bwebyo nimba bazibyatukorire yonko muntu arubuntu ngabutanu mubiri nikahona sikazirimba kandi nibinje byazire nakora nijwe mwavuga gureka shakaga zibyizo tukakora kurunji umuringo ngugumwe Abaramajaba bayereko ku bishop wa Ankole Diocese Sheldon Mwesigwa yabaterireho ikiro cy'abashija kandi iki nico kibagemeserize kutambura abo bari kushabira abashija bagenzi babo. Bishop wito wa Ankole Diocese right reverend assistant professor Sheldon Mwesigwa akatekaho mwako abashija kandi biri kubinabina yakubirana kwa kana akakutongoza twatambura mu kibuga cyambarira bana hatiya itwabashija hamwe na bamwe abutotamana babaramaji tucire mungu tutamburira abashija akwa abashija tibari mu kanisa abashija babuziro mu maka abashija babrome omufunanzi babwabo mwentu yo ntushaba turi kutera umuranga abura abakristayo na abantu abakoye bashina mani no kugira ngo abamene bacitwara nk'ikintu cy'abanyakaturi cy'ibonka abamene bacitwara nk'ikintu cyo kuramya bishani magana ikintu cy'urundi kweto mu kishani cy'abajurizi okubabona bwine ikintu cyo kuturetera twatambura twarha konka tukagumzamu twekire mu gugu yitu tweshanza na buriyo bahekere mingo bakuba kusabukirwa twagambaho n'abandi baramaji kandi umuringo ngugumwe nabo bayeruka kuba Lilian bazana mugongo abo kwenda kwijukabo aba baferire hato nyochi kuteka ngo mutashemeye kuzana mugongo ahabo kuba noreba bakagera ngo bakafera enjiri bad fera hati nitwe twino kwebonereza tukeshansiriza nkabo abo kwa nabo bakabari abantu abajwire mbere ko gutujwire mana twantugezo kugira ngo tubijuke tuzeyo konka tukubijuka ngo tubijuka amazina nanka konka tweshanduza nabo abo kwa tucyangwa kugira ngo narwisingiro kuzana mugongo nebigere ezo nembabazi nanye ninyenda ngurahanga agiro okuyanyoreza nk'abazuri zo kubayehireyo bakaferi abantu batahi babo izina rya Ruhanga rikatunguka hanse nahigwe aho kwa ko rukujunwa akona kamanyiso kahango munonga omisho g'abantu abicereze ngwenu nyowe impura nisima Ruhanga kureba ngo Ruhanga yampsyaha umucekeke umurundi rwanje rwa kabiri aba nibagera ngo bakatanuka kuramaga ahizo bari rwo kubanza hesandegi kandi ababegisirumwo abenkereza zona y'abakristayo abanyakatoliki hamwe n'abandi umugurgo mu district zitari zimwe na zimwe za Burengero izoba Abwa Sky TV ya Genshonga ndi Job Kato.